na urakina comportement ba ouais je maze kwangira ku muntu no ne mufata uko nyene tumwiyakira uko nyene muga at the end of the day at the end of the day Dumba abantu bakuze Dramati let me tell you something. How comes I can be your enemy without be your friends? Imagine. That's crazy. That's crazy. It doesn't make sense. There is a difference between being your friend and being your friend. Me, I'm so your is that Dramati was your friend? Is that Dramati was your friend? Is he your friend? No, donc Bface sikiliza kwanza. Ndi inshuti ya Bface, ndi umufana wa Dramati. Nukuvuga ko Bface ambwiye ati reka drama uyu mujamana ko satisema reka ngurire ikintu kimwe guys murazi Dumba nako safise ahubwo uyo muntu amuzari amajambo ari muri babantu iyo ashwanye n'umuntu acabwira abantu bose ujya mu twashwanye ntimumuvugisha urumva rero je Dumba ndamutahura kabisa guys ari umuntu yo mushwanye abwira abajama bagiwe aha wabitahuye ariko Dumba naje rero yamaze kubaho kabisa. Okay, Lavash, can I say something? Jena munyankirengira. We ufise ingorane na Dumba. Sishaka kwanka Dumba ngo kora ngo mufitani ingorane. Ivyo ni ibyanyu. Nje you binsabye rega nagomba mwanze najewe nagomba mwanze. Umviriza Dumba. At the end of the day, sivyo? You have a brain of your own. You have a critical judgment yawe. You don't just jump ntabwo flying into conclusion ko umuntu akubwiye ngo uyu mwange nguca umwana. Ibyo byerekana ko ata personality ugira. Oh yeah, ibyo ngibyo ukuntu biza. Me I'm a friend bro. Njewe when I'm your friend. Njewe biza nyuma umujinya warawe ngabaza. Ibyo nabyo bizagutiranya n'abantu. Ibyo wumva. Let me ask you something. Dore ngo drama yibasanga umwana mubi kumbe genda shaje nsigaranye imyaka mike yo kugira ngo mpfe urumva bazateranywa nabi n'abantu cyane. Dumba how about tubishira inyuma shire udufashiriza Dramati wacu tubishira inyuma dutangure bishaje na supporting twese nuko yabikoraga kiya njewe sinzi kuri mushaka kumba supporting amana I do it mani wewe can I say something kintu ushaka Lavash kora content wakora ari kintu ushaka kuvuga ku basani sivyo numona ko miko muramubwira ngo Dumba ngo aba supporting mwe mu supporting amuki ndeka tubagarukireho. Aha kajya karaso k'abanyarwanda karagarutse Dumba mufashe ikiganiro kajya karaso k'abanyarwanda kakuje uzigituma antuka nawe nimba du supportinga nuko abona yuko ari ikintu natwe twomware tu siyaza kwa supporting umuntu just konyene atakoze ikintu cyagize cyakugenza Lavash uzigituma ndabivuze. Can I say something? Hanyuma yawe governor nshaka reka mvuge gato reka tuganire nk'abantu bakuze sivyo ko muri ko Dumba can I ask you something sivyo mu myaka yose umaze usupportinga abasani ni ikihe kintu wowe bakwinjirije? Oya nta kintu cyatari bakora but like I don't see what they can give me because none sabasani ko ari benshi mba na supportinze I would even be rich but like nkuko baba bibonye mba nabikoze that's why baba barimo baravuga like anyway if you're doing it for everybody then you should do it for us too. Jemba mbona the only thing twe dushobora kuguha back is our people to accept you. I'm gonna tell you something Dumba. No umurundi hano uzoba ari izina Dumba. That's the only thing we can give you. Dramati there is a change that needs to be done. Reka ndababwira ikintu kimwe. Think about that twice. No. Dumba, can I say something? I'm serious. I'm neutral, you know, when it comes to this kind of things. Iyo umuntu ageze kuri 800 almost 1 million followers kuma platform yiwe akaba kiba supporting mwebwe
atamuntu numwe muri mwebwe arashikana 1 million y'aba followers kuri ngaha kuri TikTok akabyuka mu gatondo akabagirira challenge mu modoka niki nimuvuge ati one day muvuge ati you know what ngiye muri Canada kugira concert kandi ndamurondere Dumba ndamugurire na champagne ukamutelefona wikagira iyo initiative ukavuga ati Dumba je naraciye Paris let me bring you something Dumba je ndi mu Burundi do you need anything from Burundi ndakurungikiye nawe yuba ari uburobe bro nisambaza na kanuze twagute akabanga umurungikire Dumba. One thing about abasani ndashaka kubabwira ndabibutse fame money comes money goes fame comes fame goes hari abantu muzi bari babarusha ubusani ubu atana ama views baronka right so I wanna take this opportunity urumva yo kubabwira mwabasani mwe aba influencer mubona baba supportinga bakabagira ama challenge bakabazamura izina ryanyu naco mubaha naco mubongera na kimwe so umuntu aragusupportinze rimwe kabiri nawe gira effort umushimire umurondere n'agakado nambara amashuga bakoga mubaha nambara agakado bro ugiye mu Faransa hold on sorry I'm gonna say something hold on let me ask whatever you saying is making sense it's okay yeah. We understand mugabo rero difficulty ziza mu gihe si bose bazotegerezwa gushikira guhura nawe si bose bazoja gukora amakosa Canada si bose bazoshikirwa mu message ugira babishure nahazoba yashize kwindirimbo nawe ndavyumva iyo friendship mu gihe atayi hari yo gusanga muvugana muhamagarana ushobora kuvugana bisanzwe bishobora kugora is difficult mugabo Dumba afite abartiste Dumba nawe arakunda umuziki urumva biri mu bintu bizotegerezwa kukubuza umuziki cyawejo yego like hategerezwa kubaho connection more than that kubera ko jewe sinigeze nanka kuba umugenzi na Dumba sinigeze nanka guhika Dumba sinigeze nanka sinikumvuga nawe tugasangira nukuvuga sometimes hari gihe abartiste usanga iyo chance tayo baronka mu gihe wayironse shira mu mutima uzokamuvuga ati uri reconnaître ukavuga ati je Dumba yaramfashije kino kintu jewe sabe yaramfashije kino kintu jewe nakaramfashije kino kintu urumva Landry promoter yaramfashije kino kintu that's what we need kwama nzi yuko umuntu yafashije ikintu ejo ndi mfise ubwo bushobozi bwo kugikora nagiye aho hantu ibaze je nohura na Dumba nzi ko yamfashije nera turamaze kwicarana rimwe kabiri nkahura n'ahantu hari nkamwereka ko atakintu yafashije mu buzima no simvuze gutyo ga wewe nka Dramati sivyo nabivuze en général sivyo en général badashobora kuronka chance yo kumva iyo speech bari kumwe umviriza igituma ndabivuze ga Dramati maze guhura n'abasani benshi cyane maze gupromotinga abasani benshi cyane maze kwikora mu mufuko promoting abantu benshi cyane sivyo with my own little money ntabwo ndi umuntu atunze cyane ndi umuntu umve simple individual urumva me umuntu amaze kuha iyo pen akabazanira bro uziko Dumba agira challenge ikaronka more views than the views on YouTube Riga twese niyo mpamvu natwe tubwira yuko iyo support yetu ikeneye cause turazi influence yiwe turazi kinashobora gukorera umuntu icyo kuvuga ni iki shatse kwibutsa abasani urumva ndavyumva ko muba muri busy ubuzima bwanyu umve ni 24 heures muba muri soit muri studio soit murasinziriye kugira mu bakobwa soit muri soit muri ko soit muri mu ba baby urumva ndababesheye cyangwa ndabarinda Dramati wowe twarakumenye oya reka kuvuga bijambo binini Dumba nawe okay sorry mugaza Dramati arabikunda navyo bro chill none si muzima ntambe banyeranda nakibagirwa na bash ntambe banyeranda Dumba harimo umugore wanje hano akakaki mu gatima nakagore kabiri umuntu wo kuri TikTok
uzakora challenge kandi nawe uzakora Dumba bari. Dumba Aja kuri challenge y'indirimbo yanje. Ariko Dumba challenge azabikora. cyane na challenge Dubu uzakora. dufite Basatubwira next week. Do your thing, man. ngo challenge y'iki nayi promoting ari indirimbo zose wa next week. Ariko Dumba rega Dumba ngo baramwinjiriye ngo ntitwamufashije. Ngo tutamubabaje. ntabwo ari kuvuga ngo baranyinjiriye ngo ntabwo nafashe Dumba. navuze ni iki Dumba, let me tell you something. batangiye campaign yo kuvuga ko ntabwo nari ndi ko ndafasha nari ndi muri politiki yo kuzana abafolo abarundi mu banyarwanda kugira ngo tugire imibare myinshi kandi koko right now even ugiye kumva Dramati kanashizemo nera urimo uramubwira yavuze ngo Dumba nta kintu twamuha niyo mpamvu Dramati mubwiye ko you should think twice. No, sinavuze ngo nta kintu twoguha. Mvuze ati benshi muri twebwe dushobora kuba ata kintu dufise twoguha kiboneka tugushimire gute hari abadashobora kugushikira hari nabo utazobona ama message yabo ariko uravuga ngo muri twebwe n'umurundi nkanje nk'umu artiste w'umurundi ahantu ndi nkavuga ati Dumba arafite agaciro mu muziki wacu umufana akubonye akavuga ati reka ujya ni promoter wacu turamuzi. That's what we can offer like right now. Ofete urimo uravuga ibyo Satibi yavuze mu bundi buryo. Urumva uriko uravuga ibyo Satibi yavuze mu bundi buryo. Uyo yavuze gute? Dumba Satibi we yaravuze ngo Dumba urashaka gufata public y'abarundi uyishire mu banyarwanda. Ivyo ntibishobora gukunda Dumba. Ivyo ntibibaho. Kwera ko bose afite ibyo ariko Dumba ivyo bigushavuza gute uzi ko bitakunda Dumba can I say something bro ibi bifana byanyu bye Burundi biri kuri Facebook n'ibigo oya twese Facebook ari tubwira abamuto Dumba can dusubire mu bintu by'ubuseriye sivyo wewe waragize ikintu reka twiba ariko Dumba uri mu isoko nawe kuko uri ahantu hari induru nyinshi ari mu ya groupe z'abantu bacani ibiti can you go somewhere hari quiet a little bit so we can ko mufuyo ngo baje kuragura imbaho abana baravuga Dumba okay Dumba yagiye ahantu bari turi ndaje ahantu hari calme vraiment Jason nduru zari zingeza ahantu umengo turi mu kabare bariko baravuga ngo bumve rega bakumenye ko uhari okay but it's too loud anyway so narishaka kuvuga gutya Dramati you see kandago example narifise umusheri gutya umwe gutya sivyo kanaka example umusheri yarama ikarata yiwe ikarata yose example twavyumvise it's real genda ugire shopping right nanje nkagenda nka swiping ikarata swipe nkazunguruka mu magaze yose mugabo ugabana n'umukebe hold on linda gato Dumba ivyikurazana mugabo oya governor please linda gato ni buri umupede governor Jesus Christ sawa merci okay sawa nibagire ko umupede amenye uwundi rasta aturashaka kubaca tuwabanye urongera hibyiki numa okay guys sasa ariko iyo karata yiwe ga Dramati ntabwo nibagira kugurira ikado mama wiwe sivyo kandi nkamugura kado iboneka nkoresheje ikarata yiwe do you understand kweri ki kwa je nubaha mama w'umutipe wanje right so hear me out sometimes mwebwe kuvuga ngo umuntu ngo kumushimira biragoye sometimes nakantu gato it's not a big thing you have to do navuze ko bigoye twese like umutima like you don't feel you don't feel like it's there is enough umutima ndabizi ko bawufise kubera ko ugerageje kuraba so no kuzana baby tukajya Teresa mu Dramati yo that's crazy you know that will work yo
oya mana yaje aha agipedewe ntabwo uri kurumvikana neza Dumba rero wowe mumutse mukoresha iki uzoguma musigitanda Dramati nawe bari hejuru reka kutumisha umwana wacu atapiga makofi chini ya kitanda unajua wale watu walikuwa wanapiga makofi chini ya kitanda babita gute abahimbi barabastari baja eti nipigia kuacha makofi Dramati takupigia makofi atapiga makofi reka Dumba Gavana Dumba weye kuna itika kote yako tunabiwa trade kama weye uko dayo I respect you ibintu bikumara maza Jesse ndimo reka Dramati uyo nayo kugira challenge yagute awezi upata followers oya si challenge nukuvuga usanga indirimbo atari yarayumvirije nituze twite Rogutwenga ubu peti yakoze rap y'iminota 10 bro Dumba ndagiye kujyaba Dramati ya Canada Dumba niko nakuya Canada special kukuona tu we ndio nitakupa mtapana big supporter na wenyene unaenda kupana paso hiyo kabisa ya kombo mnapanana Dumba nataka kuja kuniangalia hapa Canada mimi napendaga wanyuma sometimes lakini wanyuma napendaga kumpachuka mboka latia mimi sikia kwambia nera mimi ni Mswahili mimi samaki namla fasi yote mimi hata kichwa na kila jamaa mimi sina ubaguzi wa kabila Gavana kama unataka kuja hapa na mimi nipe lion baby lion nitakupa watanguvuga ngo ndimo ndasaba unawe ni ushikiri ni wewe ushikiri Dumba kidumba kimeze bya nuko gusa gifite ubwenge nk'ubwo abagore naho ubundi gusa kimeze neza uzare kubwo bwenge bw'abagore utera imbere man Dumba kweli Dumba tu yana Dumba urabe kabisa ulinichukia sana nimeenda kuona wewe unamfitiye inzigo nyinshi sana inzigo sana kubera wase umupeti wanje Dramati aya n'amaraso yanje je onyangiye umupeti wanje for no reason vraiment Dramati like okay no kasi ndi hypocrite unyangiye Dramati uyu n'umupeti wanje n'amaraso yanje so wewe umwanse bitagira na sesi n'abantu bari hano bavyumva Dramati ntabwo nigeze mwanga n'umunsi n'umwe genda bizinzega niko kundi gushimisha umuboro urumva nkaho ati umuboro reka ngushimishe kubera uri mugura tuvuye kera tugira kandi mbambiye ariko shana ule braza na yeni watari sana mimi nilifanya hivyo ariko Dramati nakoze ngusupportinga like every fucking jewe erega I know niyo mpamvu nigeze ngenda ngo mvuge narigeze ndanabikubwira sinigeze one time inanje kubona ko ikirere kimeze neza guess what I did I unblocked you you didn't even know like I unblocked you so that I have to yeah exactly so like nta nzigo nari ngufitiye ariko we Dramati nagutuvugana cyane ariko like Bface turavugana like these times tuvugana like every week Dumba ivyo bintu vya Bface nari kubivuga guca ko Dramati na Bface is a brother n'aba brothers so wewe barashwanye icyo gihe byari bashwanye nazibana zidateye amahembe niko tuvugana twebwe ubwo barimo baraterana amahembe banshira umviriza ivyo bintu vya Dramati na Bface burabireka aho wovuga gusa ko wakoze erere sino Dramati peti wacu Bface peti wacu umuntu wacu ya umuntu wiwacu bose nabi wacu ndushaka wanje wowe wakoresheje none ndakubaza Kadumba je wibaza yuko Bface sindamukunda ndamukunda none baza kwigiye bari bashwanye na Dramati why sinafisiwe no kuvuga n'ikintu na kimwe kwashashitse kwiteranya kubera ndaswara abasani bazusura bavugane ega je sindu wafashe side imwe n'ukuri Kigogi emera kuri Kigogi wafashe size imwe emera kuri Kigogi that's it ntabindi no mupedeme umupeda no nada Dramati wewe gute wowe ushobora umupede tuba tumwihoreye wowe icyo ugomba kumenya guys mureke kugukoresha imvugo sebanyo okay barabizi nanyeko sebanyo bavuga gute imvugo sebanyo
imvugo sebanyo tuyihorera imvugo sebanyo. Imvugo yo gusebyana. No, dramatic. The most important thing, like you don't even need my Mureke gusebanya, guys. I know. Oya, Jend ko mvuga ku ruhande runini yuko dufite abartiste benshi bakomeye byatari. Mugabo iyo support yaba barayikeneye. Dufite ba Rexo. Dramatic ndakubwira igituma Dumba yakwanse. Dumba yarazi kuri umupede. Yarazi ko wenda umupede cyage bavuga ko wenda abapede. Rero cyakizi kuzocenda mu nyubakishabora yuko nukiraba. Nje ndakize igituma kaba gicaka kiki mu bapede. Dumba we kama ushaka muzee muri soko muri Canada mu Rwanda warabuze isoko reka kuzurasebya abapeti wacu ngona abapede ni bakundi nyuma zugenda kurondera bakubita inyuma umupeti wacu akunda ba mome trop grave faux sana. I'm telling you para pia niba warenze nuze una bloquer peti akulaga inyuma peti anakulaga ntwila ushasikia maana antwila akulaga mkundu wewe uri mushaka kuna mkundu wako wo gutembezea uretse mbaze Dramatic niba yarenze kwa kublock umuntu toka kule No. ndashaka kubaza Dramatic niba nuze Dramatic nibyo waragize Mona World waramwenze sikia sinikwambia vitu kinaleta nilikwambia Dumba wewe uko sawa unavutaga maga. Dumba that question Dumba we nawe. Dumba none nansubize none nashaka kuvuga no. None niba yamwenze rero sumugabo. Uziko mbwa ari umugore nka wewe. Dramatic inshuti urabizi neza. Dumba we naye Dumba nakutekerea nani hiza mbonu ya bombo kalatia. None unsubize. Mona n'umugore n'umwana wacu. I don't talk ku bantu bafise bubatse urugo rwabo. I mean they are doing n'abatubatse ntabwo bavuga. Mona n'umugore w'umuntu guys nitumuzane ngaha kabisa. Guys, you don't talk about them ariko you fuck them. Who say that? None nje wambwiye je nkigira none yo drama bongo drama mbaba wewe ushaka iki nakubwiye ko Dramatic atenda